bamba nansi video bancinda bekhafula bebiza ibongo zakho bebiza amagama akho bekubiza esitulweni bekusebenza abanye abalala ebusuku bethandaza ngawe abanye abakuthula ukuthula ngempumelelo yakho abanye abazi ukuthi benze njani ngalento wena onenhlanhla ngayo lalela bancinda bekhafula emndenini bahlala ngawe behlebe ngawe ubusuku nemini ngena amafoni befonelane bebhalela no WhatsApp banama group ngawe abanye uze waphuma emadrophini abo kwifamily ngenxa ukuthi abakudingi bakubona bathi uphakeme ngempumelelo yakho kunabantu abaqhelile kuwena abaqhethiswanga wena uthena uphumelela abasuka abathene besuka bayakwazi ukuhlupheka kwakho nokukhala kwakho nokuvuka kwakho uthena uphumelela abasebethu usebenzise lento yabasuka eduze kwakho ngoba baxoshwa impumelelo yakho kunabantu abazofuna namhlanje ukuhlangana ngawe lalela la emsebenzini wena usowudla wedwa uhlala wedwa bahlangene ngawe bakhuluma ngawe bafuna ukuxoshisa ngithi ngeke yenzeke leyo nto uthi njengamanje ziyenzeka uthi ngengelo semfihlakalo belala bevuka befunga ngami ngiyayizenzeka intando yami uthi ngeke bekuthola ukuthula impumelelo yami uNkulunkulu nesayakha phambi kwami lalela ngiyakukhulekela wena osekhaya ungakhohlwa ngiyakuthandazela lokho abakufuna isandleni sakho ngeke bekuthole wazalwa nakho lolu bizo lakho uhamba nalo ngeke beze bekususe kuwena wazalwa nalo lisegazini kunabantu abazala bephiwa baphiwanga ukuthi bahamba beshaye inhlanga kubantu becabe kuze bephumelele baphumelele ngokuzalwa kwabesibelethweni somama abo nobaba wabo bavele emhlabeni ephumelele ngeke bekwenze lutho ungakhohlwa njalo inyanga yeshumi seSoweto eDiploffe Zone 5 uza uzohlola uzogeza uzokwenza zonke izinto nansi number 0765678530 singakhohlwa njalo iyeza inkonzo enkulu yasePinville inkonzo yamathambo okhokho bethu inkonzo yethu inkonzo kaMoya ezoba sebusuku ngomhla ka6 ePinville ungakhohlwa ungabusalala ungabusama njengamanje iyasondela inkonzo enkulu inkonzo yamathambo okhokho bethu inkonzo esithi vuka amathambo obabomkhulu sithi vuka amathambo okhokho bethu iyona nkonzo ezoba ujikelele iyona nkonzo futhi ngisazokhanda into ezokwenza ukuthi nebelivala idlozi lakini uke wageza ngalento engizokunika yona ngeke lize livaleke kuwena noma ngathiwa izibongo sakho abomama siyaxabana senzani kodwa nengeke ngakugeza ngale yanto noma ngathiwa sixabene uzophumelela ngeke besayiwisa imoto zakho lalela la lo muntu lona okuzingela ngezitha namhlanje emfihlakalweni siyam